Ganza kwethu Durban Network. Nginoqwabe la. Uqwabe ubeloke khona uday 4 namhlanje sila Eddington Primark. Lensizwa kaQwabe iloki ikhona ithi cha nami ngiyayeseka lento eyenzala la. South Africans should be prioritized. Weqwabe wathi cha uzoyisupporta lento uzoloku ubuya now and then omunye abakholeli ukuthi ama South Africans iwone kufanele abe phambili. Yebo mfethu kunjalo angibingelele. Mfethu kunjalo mfethu and uyabona ubona ngilana mfethu sesihlukumezeke kakhulu somphakathi wase South Africa. Sidlala labantu bokufika. Okubhlungu kakhulu ugovernment wethu awuboni lokho. Ngingasho ukuthi awuboni lokho mhlawumbe ngingasho ukuthi ibona abenza ukuthi kuze kufike lesikhathi esikusona namhlanje. Kodwa mina engingakusho akukho okuningi phansi kodwa njengoba sila sizo support and sazoqhubeka support futhi sizokwenza konke kusemandleni ukuthi izwe libuyele kubantu abamnyama ngaso sonke isikhathi nje sohlezi sikhona mfethu and lento eyenzakala la manje ungayibona uyithathe kancane but into enkulu because kuzohamba ekhamba egcine sekuqubuka udlame elingeze ukususwa abantu bokuhlala kepha udlame elizobe ludalo ugovernment kubhlungu mfethu kubhlungu kodwa ke sizoqhubeka silokho esikhona. Qwabe lokho lento iqalile ku day 4 nje namhlanje angikhumbuli isike sabona uminister uMEC asikhumbuli khona iofficial esike salibona la hulumeni lizo addressa lento kusho ukuthini ukuthi into seyibe seyidlondlobale kangaka yaya yonke indawo kodwa akekho ufuna kuhulumeni ukuzoyikhuluma. Yeah mfethu uqinisile kunjalo since iyaqalwa bengingakaze ngibone ngisho oyedwa okusho ukuthi mhlambe bayazwelana nalento esenzayo kuphela bagcina ukubamba ama meeting abasobe bewabamba singazi ukuthi basobe behloseni bahlangene ngani ngawo kodwa uma ngabe thina sesihlangene la sesifikile sisonke into abayenza ukukhipha amaphoyisa nala maphoyisa abawakhiphayo bawakhiphela ukuthi abhekane nathi angabhekani nabantu bokufika and leyo nto isiphatha kabi thina mina njenge youth njengomuntu omusha umhlalo wase South Africa ngithi mina ngisazoqhubeka ngilwele izwe ngilwele nalabo abanye abancane abeza emva kwethu. Qwabe la njengamanje uthisha omkhulu kugcwele ipace azisekho kodwa ukhuluma lokho nje kunezingane ezi more than mhlambe 800 kuyaphezulu zabantu bangaphandle for which ezinye zazo azikho abazali bazo abekho emthethweni ukuthi babe kuthini ukuphawula kwakho ukuthi kube nabantu abangekho emthethweni ingane zabo zifunde while ezama South Africans zihlele emakhaya. Mfowethu mina ukuphawula kwami lento leyenzakalayo ibhlungu kakhulu ngoba njengoba uchaza ingane ezilanga phakathi zo 600 more than 600 bese kuthi izingane zabantu bala eSouth Africa okanye abazali bebethi bazo register izingane bengicabanga ba u64 kuthiwa ispace asikho kodwa la ngaphakathi kugcwele abantu bokufika labantu bokufika abazingeneli lana kunemthetho yabo abenza ngayo okanye indlela abasuke besitshena ngayo ukuthi bona bangena kanjani la and futhi ngiyesize sibenze lutho kepha ugovernment uthule namanje akukho azama ukwenza angazi ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi size senze njani mhlawumbe ufuna ukubona ukudinwa kwethu yize noma singakakhiphi kahle ukudinwa kwethu kodwa kuzofika lapha kuzofika ukuthi sigcine sesidina. Enye into Qwabe la sike sabona nidonsisana nalabo bokufika kubanjwana kujikelwana kuthiwa niyakhala ezama South Africans nithi cha bayandelela ba-arrogant abaniboni abanhloniphe ezweni le. Into yenza lokho basigibele ekhanda basijwayezwe uyibona impela futhi la besikhala ngabo ugovernment basijwayezwe uyibona ngoba mangabe sithi sithatha ukubheka kunabantu bala abahlala la eMzansi kunalento le kuthiwa u350 okanye ngithi u370 uyaholwa but kodwa manje abantu abasawutholi abantu abahlala la umuntu mangabe seyifika kuthi uya decline udecline ngani na kunabantu abala abangayikhokha intela abenza umathando kwathathwa yona le mali kufanele ngabe yondla abantu bala eSouth Africa yanikezwe abantu bangaphandle abantu balana bayantula manje ubona abantu besukume kanjena kubhlungu kunzima futhi and lento yabo iyaqhubeka ayigcini lapho ngoba kuningi abakwenza emva kwalokho futhi bayasidelela bayasithuka basesho ngamagama bathi thina asinangqondo kuningi nje abakusho kithi yebo kufanele bethi asinangqondo ngoba vele ugovernment owenza ukuthi sibuye ngazo ukuthi asinangqondo ngoba kube kuthiwa usesayidini lethu ngabe kuyabonakala ukuthi thina ingqondo sinayo thina ingqondo sinayo kepha sijwayezwe uyena ugovernment. Enye into engizwile mfoka Qwaba ukuthi kunabantu
bangaphandle ekuthiwa kubona laba bangaphandle ekuthiwa ama-asylum seekers. Yes. Kuthiwa sebeyawuhola 3 feet. Kunjalo. Ngicabanga ukuthi lento iqale eminyakeni ewu4 mengaphosisi. Ya eminyakeni ewu4 yedlule. Ngixake ukuthi hawu kanjani ngoba phela labantu laba abanayo imvumo yokuba la. Okay, right, it's fine. Noma abanye benayo imvumo. Kodwa phela akushiwo ukuthi kufanele ukuthi nize nithole zonke izidingo ekufanele zithola abantu bala eMzansi. Kodwa bona bayazithola zonke izidingo zalabantu bala eMzansi. Bese kuthi abantu bala eMzansi abazithola izidingo kufanele ngabe bayazithola, zithola abantu bokufika. Angazi ukuthi mhlambe yena ucabanga ukuthi lento sigayenza kanjani ngoba still mangabe sikhala kuyena hayi akasizwe. Abaqhamuki futhi asibaboni. Esinye isikhalo Qwaba umbuzo wami wokugcina. Niyakhala nama South Africans. Nithi ubona nje into enjengani kanje ihleli phansi kwama-bridge iziyobisi eyifika nabo labantu. Ya kunjalo hayi lapho ushayile mfethu. Uyabona into esiyenzeka manje. Basuka nesidakamizwa la besuka khona. Bangene kwiborder ngendlela abangena ngayo. Nakhona futhi leyo border ngiyacabanga ukuthi isango nje elivulekile bayadedelwa nje bangene nezidakamizwa bangene nezibhamu bangene nayo yonke into bazodayisela obhuti bethu nosisi bethu babuye osisi bethu bahlale phansi kwama-bridge babuye bahlale eduze nezitolo zabo bona bajabulela leyo nto le abayibonayo base bayabuya still bazothi thina sinangqondo manje into engiphatha kabe angazi ngoba phela ngiyabuka ukuthi ngathi impi le kwakuthiwa iyeza seyifikile seyiqalile yize noma ingakaveli kahle kodwa impi seyiqalile yona ngesimanga sabo abantu bokufika bayasidelela basigibele emakhanda kakhulu bayaseyisa even ngisho na kuma social media sewuthi mangabe uzidlulela uhlangana nama-post up angazi ukuthi leyo nto le mhlawumbe singayilungisa kanjani kodwa sikhetha ukuthi sisukume size la sizolwela abafundi kunezingane ezingafundi ezihlele emakhaya ngenxa yokuthi kugcwele ezikoleni akugcwele kukhona labantu bokufika abazoba osomathuba la ezweni lethu beshiya amazwe abo okokuqala eMozambique kunezikhukhula izikhukhula zidalwa ukuthini abantu bala eSouth Africa ngathi amadlozi adiniwe njengoba ediniwe amadlozi konke okwenzala ngale abakunaki bahleli ngala engabe bayasuka bahambe bayobhekana nezinkinga zabo ngale kodwa bona bahleli la eSouth Africa angazi ukuthi leyo nto leyo singenze njani Qwabe umbuzo the very last question njengamanje nina as ama-South Africans kubukeka ngathi nidinwe to the extent engathi sekukhona ozobambeka ngezandla sibona noma njengemva kwethu nje siyazi ukuthi impi iyavuthwa impi ngemuva. Ya kunjalo mfethu kunjalo ubona abekho namhlanje kodwa kwezinye insuku bebekhona bajwayele ukuma lapha phesheya basibuka kodwa ngendlela ekwenzeke ngayo ngicabanga ukuthi betshenwa ibona amaphoyisa okanye ngisho ukuthi okuyibona abaphethe kwaZulu Natal ngathi batshenwe yibona ukuthi ngelange lo ukuthi ngicela ukuthi ningayi endaweni yokuthi ngoba sesikhona thina sidiniwe kanti futhi ukube besibafica ngempela hayi ngempela beyobambana ngehluthi ngoba ayazwini bengicela nje ukuthi nalo osekhaya nalabo abahlele emakhaya ngiyazi ukuthi abasebenzi right it's fine ngeke vele baze bawuthola umsebenzi kukhona abantu bokufika ngiyacela ukuthi umuntu athathe lesikhathi sakhe anaso njengoba behlele ekhaya abuye azosupport ukuze sikwazi ukuthi silungise izwe lethu sikwazi ukuthi sisebenze umnotho usimama umnotho wethu uyehla umnotho wehliswa yini mfowethu wehliswa ukuthi lana sisondla abanye abantu thina sikhokha intela bona abayikhokha intela imali ekufanele ngabe ibuyiselwa kuthina iseyithathwa yibona thina siwu40% bona bawu60% kulo 40% lona kufanele ngabe ayibona abano40 futhi nakhona akufanele ngoba abantu bokufika abantu bokufika umuntu mayefika la kufanele abe nevisa kufanele abe nemali engango 1 million okusho ukuthi uzokwazi ukuqasha umuntu wala eSouth Africa okuzokhulisa umnotho but bona bawukhulisa umnotho bayawehlisa yiyo lento eyenza ukuthi size sigcine sesicasuka mfethu kuze kuba njena mfethu iyacika kakhulu usanda nethemba ku-ANC yini le angiyazi leyo nto leyo ngithukile futhi namhlanje bengibona umfowethu lawo begqoka iskipa se-ANC yazi bengiqala ukuyibona le nto ngagcina nini ngagcina ngonyaka odlule futhi nakhona angazi komba uthe yini ANC hayi mfethu hayi ngabe ngidlala ngawo yabona i-march and march umkhonto wesizwe i-ATM i-operation Dudula abantu esingathembela kubona labo
njengoba ubona nje lana akho ngisho yedwa we-ANC kodwa bakhona abantu lana njengoba ubabona kusho ukuthi i-ANC sesingasho ukuthi into engekho okanye ngingasho ukuthi i-ANC na iqembu eliphethwe ngale emazweni angaphandle bathengwa ngendlela abathengwa ngayo kodwa-ke thina ngeke-ke size sidayiswe kanjalo thina solwela lelizwe okhokho bethu kunamathuna lana abantu kade bashona belwela lelizwe kuzoqhamuka abantu bezongena mahhala ngendlela abayithandayo bayadloba cha ngeke siye sikuvume lokho.